Isa. Muna fenere muno. What's the money? 40 per hour mama. Oh. Kan bola ambil aja. Alright. Mama shoka chene. Dia kalau udah smart kuat. Kan berbuat. Mama saya pernah baca aja 2 minutes kozi. Socket hiyo haishandi. Yeah? Oh. Itu shanda we. Wacha zile shandi hiyo. Utana leo biwaza sio zile shandi. Saka dundu mboya pana hapa leo. Unayapa na manzi? Mambo yakawa. Awa nipindure ya. Dundu mboya mlunga why nani? Tutarao danarini. Manje. Paskala makajezo stele. Ante. Oka.